Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ya kajing klong ya mapok kendeu uranium hapo jong kari. Kadbanang mi kisngi kiseng balang jong ka Southwest Khasi Hills District kila mi syakmat ban penpau ya gajing Persia ya gajing temu jong ka Sarkar India ban klong ya uranium ubadon ha domya siat maut haba kisnong ki bahab hapo ka Southwest Khasi Hills District. Mentaka kinti ka New Trap National Youth Front Southwest Khasi Hills District hapo gajing alam jong President uba Kraubok Snaitang kilami syakmat ban penpau ke jing Persia ya ke jing temu jong ke Sarkar Pedeng ban klong ya uranium nagane ke district. Uba Kraubok ulaong baka seng kan yang bet halor kanongrim ban Persia ya ke jing temu jong ke Sarkar Pedeng ban klong ya uni marpo kendo ban lada ke Sarkar kan le da ke bor nakaliang jong ke seng kanom kan randin da lei ruem wat lada dei ban jauh ke senam Hamadan. Uni unang yalam juga seng ula kentu yau sumbut Menteri Rangba Kajela uba Preston Tensong ba umdai ban kerentang na yeng ya kajing Persia jong u banti ya uranium nrei ka ba kongsan kalong ba udai ban ra ya kane kamat ban ya kren wat hapo ka yeng darbar tauan jong Kajela. Tinakliang jong kaseng New Trap National Youth Front Southwest Khasi Hills District. Iwan ni ya kaban kren hakmat jong ki media ba ngi Persia ya kani kajing temu jong ka Sarkar India ban te uranium hapo jong ka Southwest Khasi Hills District ba hapo ka state hi Brockway. Dah kini kisngi Dr. Jitendra Singh udai minister in charge ya ka donors ulah keren ba empat semua pendam ya kajing klong ya mapo kendeu uranium hapo jong kari hamtam hangne ha Southwest Khasi Hills jongi uba bun uranium ti nakliang jongi kum kasen ngimkwa ba ka Sarkar India kan klong ya uni umarpo kendeu ngikerpat ya ka Sarkar India ba kadai ban pendam no si sendon ya kani kajing temu jongka banti ya uni umarpo kendeu namar uni umarpo kendeu ulong ubi ba besan ada klong ya u lemba kajing klong ya uni umarpo kendeu kan keta ya kakoi kakia jong kibriu jong kibrat ru kumju lemba jong kajing klong ya uni uranium lada ka bat kaler kira ya uni kan sa ka bat uslap kendra ini ka penjak lialut ya ka Maryam bat ka reddition yung ni kan kita ya kibreu bakin yo ya ka jengpang ka ba omla su ban pengkia tinakaliang jong i kaseng harket hardang nginom sya ba ka Sarkar India kanwan ya ka ban klong yaw ni uranium hapo jong kani ka district ka jongi ngiyang Persia bet ya kani harket hardang ngina kerparu ya ka Sarkar Jala namba bro kindru pungut ki MLA bakil soba ban jiang Persia ya kani banam ailat ba ka Sarkar India kan klong yaw ning warpo kendeu hoy tapi ka paru ngi kerpat ya ka KCDC ka badai ka benta ban INOC ban klong yaw ning warpo kendeu ba kanam sa dalele bat kanam ai NOC ru dalele ru nang ba kinom yolat ban klong ya uni uranium ti kum kisamla jong ka dong ka than kinong sung jong ka Southwest Khasi Hills ba jong ka state hi Brockway ngim kwa dalele ru ban klong ya uni uranium ban kumba ikong spiliti lengdo langrin ilaong hapor ba idang im ba ngamla ban yape kaspa kamla ban phit ya ka jingmat lui kumta ngiru ngiyang hakaju kanong rim
kumba kilong swa jongi ba hopping stone lingdo bangkwai duar ublay ula yen persya na kabenta ba ngimsya ban klong yau ni uranium hapo jong kani ka district ka jongi ban hapo jong ka state hero barok kawai ngi kum kilong din haru menta ngi dang yen persya bet ba ngimsya dalele ro ba an klong yau ni uranium ti agri kupor tanggini ki rai ki jongi ki ba scam ba ki ba klan ba ki ba ngini yang persya bet banti ya uni uranium ini le persya bet wat lada ngihapan ra awat kasti ro bana tma persya ya ki ro yumasti pada kesnam jongi kantut hakamadan ro nagamta jong kilong din kalaway ki jongi ki kun kiksi ki jongi weron ke jing permen ya kalaway ngihap banyap na kabenta kawi kajat penre beri deputy chief minister jong kajala hawa Ukraine ba ka sarkar dalele ru kanomsya banti uranium bat ngira kerpat ya ba person omnei tang kajing kren kajung unrai bandaya rai berok kawai ka assembly ba banawara apo assembly ba dalele nginom sya banti yauni umarpo ndeo